Rangkaian sunat tuh Aduh tak kalau ulung. Kain nina. Gap yung mah kayo din ako nalo budaya. Napanapalig ko nina sa na. Ako ni palay sugang. Bakanya gugut ko ka. Jadi simpak nina. Bulog palig to. Ano taal keluar din. Ako semalam padahal pa kay gunting. Terus ka dijijip kay lesel. Jadi ikut ugang ya. Kan jadi ikut tuh ketumpulan giginya kay lesel guys. Kelayatan dagingnya pakai gigi. Tak. Wah! Sana lagi. Mek, bersunat sakit tuh, Mek. Wah, makan saya. Tapi kayak Sakit tuh boleh sunat tuh. Madar saya sunat lo. Di Habib. Itu ini juga tentang ulis. Ini bukan tentang Habib. kamu yang tahu Lis. Sama Jalaluddin. Bukan dak mak. Kamu siapa membawa? Ada